bos beras, ayo bos beras, nok wiwit salon bareng. Kanggo Mama RT, Mama RT, Mama Ajeng Minatong Jati Surak. Jatuh cinta karo sampean sing wis duwe rapi, apa karena ganteng banget Gus rupane sing duwe ampera, apa karena gede kasih sayange si duwe ampera, mulane rela najan blidik kawin aye ratu, asal sampean uripe dijamin, tapi yen bisa padu kawinan kiai papat lebih wong tua melu nyaksen Mami Ajeng wong Jati Surak. Nangapa kula Mama Ajeng bisa ngejatuh hati Mami Ajeng wong Jati Surak. Mami Ajeng, Mami Ajeng, Mami Ajeng, buat saya jenggo Mami Ajeng sing debut juro Mami Ajeng, Mami Ajeng, Mami Ajeng, Mami Ajeng terus. ayah ratu Mami orang Ajeng, debit Mami Ajeng, Mami Ajeng, ayo terus nang Mami kabar Ajeng, Mami Ajeng, Mami Ajeng, nang ardan Mami Ajeng sayang. wata ali Siapa kan ayah? Nok Melin, wong bulak, Nok Melin sing dua lagu, Nok Melin, Mama RT Nok Melin, Nok Melin, Nok Melin, Nok Melin, Ella Formosa Melin, Nok Melin. Nunggu giliran, yen rindu ketemu lir kayang pengantin. Ayo Nok Melin, sun ngerti Nok Melin ayo ratu masih abot nirangapin ditika berpisah karo anak lan keluarga, najan mangan nyelanti kula li rasa sedih, tapi yen dilir telat cemburu berat, nafkah lahir yang kurang sun masih bisa nahan, nafkah batin yang kurang duh mana tahan. Mulane rela Nok Melin najan blidik kawin aya ratu iku najan aya ratu uripe dijamin, wata Doni tapi yen bisa nok padu Evi. kawinan kiai nok Cucu nok Siti papat lebih sama bapak melu nyaksen. Apa kula Nok Melin bisa ngejatuh hati Nok Melin wong bulak
Buat Mama Akila. Nok Melin. Ayah Jenggo. Mama Ayah Adi. Jenggo. Ayah Jenggo. Ayah Jenggo. Nok Melin sayang wong bulan. Sing duwe kawasan Ampera. Mama RT. Nok Melin. Nok Melin. Hajar Bo. Seminggu sepisan kula nunggu giliran yen rindu ketemu lir kaya pengantenan nak cucun 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 suan ngerti Nok Melin ya ratu masih abot ning rapine litika berpisah karo anak lan keluarga najan mangan kelanti kula ning rasa sedih tapi yen gilir telat cemburu bemudan nafkah lahir yang kurang sun masih bisa nahan nafkah batin yang kurang mana tahan mengapa kula bisa jatuh hati Nok Melin wong pula karo ayah ratu sing wis duwe rabi apa karena Nok Melin ganteng bagus rupane apa karena aduh Nok Melin sayang mengapa kula bisa jatuh hati Koma Nok Melin aduh Nok Melin Buat Mama RT. Sing duwe Ampera. Ayah Jenggo sing duwe But. Nok Melin Suwo. aduh Nok Melin Buat Nok Sipit, Nok Cucun, Nok Melin, Nok Melin Nok bagian Tiaplon. sawer Nok Buat Melin Adoni yang punya bujang. Nok Melin 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 sepisan kula nunggu giliran yen rindu ketemu lir kaya penganten
bosku semuanya. Mantap. Luar biasa. Besok THR Casin Solo. THR besok. Jawa